Okay, nagsasabi mo, all together, Bubagla! Ayulan ko! Lakon! Okay na, nasa ki bunso bhai naglayo. Until then, chung thang yaman inai sin dolai na. Bubagla lo nai saunai na. Boro mang se khaba ja ya gu khaya. Maharaja lo nai sa phumai nai na. Okay, lama ba ye. Maharaja lo nai sa phumai nai na. Apa tahu ni bayi lu yang tahan lah. Oke, kerja. Tere keha. Sini bung thai barapo gandru mune. Bini bayi bapak lainnya ma. Sini bung thai barapo tunggu. Hari ini bagi sini bung apa tu TWF. Bono sini sama nogo celaro kayak kemamu musafiya bre. Tangko lima ada. Tang kata bunga botol, sigar botol semua salah ini. Trek hagan request kayo sini FM bro. Trek ha. Bing ba pandamar sam yali gini apa? Kau yang deh. Bing ba pandamar sam yali kau. Thank you. Sắc dính sao bà giảm gì đây đi chứ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Azaya Tinggi pirang ay slowang ikutan ng bigla Samsung Borigo Malakas sa Borigo Otuloy ay slowang kiso sa bakit sa Benizo Oy hindi sasa Magkakahut Otuloy sinunod slowang pagari Jahay pala susulipat Ang nagpari daam sa haluya sa mukita Sa kakaraki banay Dale, 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 Loli kami semua sana musuh. Ayunde como mahar naik toma, dari sasu sampai ke bilen mana toma, pulang itu nade bawa kita, pulang itu nade bawa kita. Kabut putul hama, ya aku pertama, kome kaya, kome itu rumah, kabut putul hama, ya aku pertama, kome kaya do, semua mangsa bahaya, kudai pun bahaya, semua mangsa bahaya, kudai pun bahaya, cuman kau tinggal di sana. Mana cari beda itu susah, di mana kau pergi lagi sana. Mana cari beda itu susah. Belakang ni. जरा जरा चीनी volunteer होना कैसे कोई जाओ हाईवे रोड जेहेतु चीनी पांडानी गाना हो जेहेतु हाईवे रोड तो हो नरो जरा volunteer रोक किसा ख्याल ना रही जब कोनो दुर्घटना होगी आते किसा yang bersangana sampai lagi tunggu चीनी आरोग्य डॉक्टर तो तुम लोगे प्लस चीनी volunteer रोना आंग बेलाई के कोई जाओ ब्रोक नाइनन बगे भूपेंद्र सिंह महाराज Bobo, my friend. Sini bersama Kongner Nai. Now I would like to request Mr. Bhupendra Singh to deliver his speech. Kamu pini kok nadi do noro jotono sini hapugra fai sini sekang. Hambai. नमस्कार भाइयों बहनों, मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है। मैं शिलोंग से हूँ और मैं आपका बुबागरा महाराजा प्रद्युत का एक दोस्त हूँ। मैं यहाँ पे आया हूँ आप लोग को सपोर्ट करने, महाराजा को सपोर्ट करने, और उसका एक रीजन है कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मैं एक सरदार हूँ, मैं नॉन ट्राइबल हूँ, फिर भी मैं आया हूँ आप लोग को सपोर्ट करने और महाराजा को सपोर्ट करने, उसकी पार्टी को, त्रिपुरा मोथा को सपोर्ट करने के लिए। उसका एक रीजन है, मैं कुछ महीने आगे मैं पार्टी के बारे में बहुत सारा चीज नहीं बताऊंगा, मैं महाराजा के बारे में बताऊंगा, आपका महाराजा के बारे में। मैं उनके साथ बैठा हुआ था, ऐसे ही डिस्कस कर रहा था। मैं उनका फेसबुक में उनको फॉलो भी करता हूं, तो मैंने उनको बताया कि अरे आपके बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, आपको बहुत लोग प्यार करते हैं। लेकिन उनका एक चीज कहना था, वो कह रहे थे कि नहीं मैं एजुकेशन के लिए भी बहुत सारा कुछ करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं मेरे लोग डेवलप होए, उनको अच्छी गवर्नमेंट नौकरी मिले, लेकिन फिर भी मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहा हूं। तो मेरे को भी मैंने लगा, फिर मैंने उनको सपोर्ट करूं, उनको मॉरली सपोर्ट करूं और आप लोग से मिलूं।
और भी मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, डॉक्टर विंसेंट डारलोंग, आप लोग उनके बारे में भी जानते होंगे, वो भी त्रिपुरा से ही हैं, डारलोंग कम्युनिटी से। उनके बारे में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, वो भी मैं उनको 25 साल से जानता हूँ। वो भी त्रिपुरा के एक गांव से आए हुए हैं, वहाँ से वो उठे, उन्होंने मुझे कहा था वो 3 से 4 घंटे पैदल चलते थे, फिर वो आए, उन्होंने पढ़ाई किया, पढ़ाई करके वो काफ़ी अच्छे पोजीशन में रहे, डॉक्टर बने, डॉक्टरेट बने, काफ़ी अच्छे पोजीशन में आए। आज उनका बेटा जो शिलोंग मेघालय का होम सेक्रेटरी है, जो जिसने IAS पास किया है। तो बुबागरा का भी यही सपना है कि आप लोग भी इसी तरह उठें, आपका जनरेशन नहीं तो नेक्स्ट जनरेशन अच्छी जॉब करे, अच्छे नौकरी करे, यही उनका एक सपना है। और मैं आप लोग को ये भी बताना चाहूँगा कि एक और मेरी दिल से ख्वाहिश है कि बुबागरा को आप लोग आशीर्वाद दें कि वो ये साल शादी करे, उनका शादी होना चाहिए ये साल। बस यही मैं बोलना चाहूँगा। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे लग रहा है कि इस बार 28 में से 25 से ज़्यादा सीट आप लोग त्रिपुरा मोथा को देंगे। आपका एक वोट बहुत इंपॉर्टेंट वोट है, आपको कुछ नहीं करना है, जाना है वहाँ पे सिर्फ पाइनएप्पल में बटन दबा देना है, बस यही आपको करना है। बस मैं यही कहना चाहूँगा। और जो जिन्होंने अभी गाना गाया रैपर, इनका बहुत अच्छा गाना था, मैंने खुद एंजॉय किया है। और थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you so much, sir, for a valuable speech to deliver here in this mass gathering. Now, I would like to request to Raju Chandra Riang to take the responsible to announce for upcoming program. Belai no hambai ke tabuk song kisa naisinglainai sini duijona sini Maharashtra no naisawai song musalainai. Kasari kokun. Joto sarapsa kisa naisingi tonglai de Maharaj Bhai tongo anbagai chini tekaisa kok sini volunteer ona kabongnai lama bai gari pass khlainan hoi kisa side khlai de karon gari laisong mayang tongo anbagai road jam tongo amona kisa side khlai de aro lama jam ta khlai de joto bubagrani warriors no koi jao yang lama wo tongnai highway tongnai chini joto warriors no koyo highway ni kisa noroi yang ayang mat facing thangai basanani basunan bagoi lama wo jam dekhai de please joto no koi jao lama wo jam dekhai de lama ni noroi lama ni konoroi kisa basalai de যতন কই যাব সবাইকে অনুরোধ করছি রাস্তা জাম করবেন না প্লিজ দয়া করে Jotorang kabongnai kisa lamano chung jam khlaiabo chini lamano clear khlainan bago chini volunteer no kabongnai ingke tini oro program phainai rong nang khaino hai kabongnai chini Maharaj
helicopter bai phaimaya weather hamyani lamati phai tongo arongbak tabuk chung sarapsa gan musalai mongkisa khana lainai abai kheno chung mahanasno naisingui tongnai আমি অনুরোধ করব ডেকোরেটর যারা এখানে আছেন আপনারা প্লিজ দয়া করে লাইটের ব্যবস্থা করুন কারণ সন্ধ্যা আমাদের কাছে এসেছে সেই জন্য লাইটের যদি ব্যবস্থা করেন সবচেয়ে ভালো হবে ধন্যবাদ Sini technical kisa isun bagoy kisa leri tongka tabuk reading kha sini musamong sini bus kamu musai punung nai bukuk Irina bai Juma Irina riang bai Juma riang borok chungno bis kamu musai punung nai ambai traditional dance hai uchhau re ya pokholo re please ya pokholo re churba to mati kota ya de tiba suya de posi chua dia baca bo alai sauna se kang chung mala ka pathai posi các lấy thang phố tí xe má lấy thái ốc xe đố ba gra yung ma nek lấy phải gra tê ba gra yung ma nek lấy phải gra tê
terhinaya, betal terhinaya. Arya saka, kormo gundoy, kinse saklay bibi. Ajay moni, wire uya, bono may tomo. Juri nari kinkoya, ale kakuya, o bandu ale kakuya. Yes kuya koloy, amasa. Belai hambai chini mosanai rong no chini advance bijoy misil hai sing ngai ma tong sibo jai hok chung board election result counting pai khangke chung amai kano joto tong thok lai nai rasab lai nai mosalai nai chini bubak rano nai sing lai toi toi chung amai ke mosalai nai rasab lai nai amon mogoi kebo musana musung khangke musanai kurung tong khangke rasabnai kurung tong khangke yang jungba ina mogoi koi jawo
jotono hambai ke tabok chongtre kaisa khana ekok naileno samong kesa jorom soiledi thaising dim sana rogo জনজাতি মা বোনেদের ক্ষমতায়নে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ডাবল ইঞ্জিন সরকার এবার আরো বাড়বে লাখ কোটি জুমা সংখ্যা রিয়াং ভাই নতুন শক্তিতে এগোবে স্বসহায়ক দল প্রতিটি জোনালে হবে রিনা রিয়াং। হস্ততাঁত এবং কারুশিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র জনজাতিদের অঙ্গীকার এডিসিতে চাই বিজেপি সরকার Joto sini khagani ta foto forono koi jawo ta kisa asinge jorom sunoi kisa dor jorom ade kimbo bakra so phajidei mai ha Barike khaksango ke tawo chonguchi har sanman ba kabo pinai tre dolha brown aros tiso thangere di tonma hi kabonai mungle maile mai ar baje pa maharaj ni thansani to ye chongjo to khushi abon bagoi joto dadang bede chini yono nailenan bagoi
Zoto ya phakho lấy đi coi và prem sa mày rồi lên hello nó bây giờ phakho này nào sa Narok joton thi kabong mong kaisa tongnai Maharaj longtrai sikhari bari kisa bike lai tong kain sao an bagai joto tatang bade Maharaj phai tongo joto tatang bai gorare tongrade sini Maharaj phai tongo abon bagai chung sarapsa musalaima rachalaima khlailema tongo se time pass bagai an bagai Maharaj phai tongo tatang bai gorade Hello. Jotono kisa patient khadi dojon agrade bumagra phai tongo muthang yangne se na thogene chita kicha phai tongo botabo long drive hapka long drive hatayo long drive hatai ni phai tongo no ta khudul bai di tai bichi ya tai srapcha sini buhabugra phai tongo jotono kisa kipildi kabang khasa logota thamu tai srapcha Tai srapcha, kazan tahok dai bukuk chong. Nol jotono bubak dai nasne na. Bubak nasne bani da. Okay. Bubak ra phai tongo
sini bagai election ba time basis ke helicopter kain choli ani bagai se helicopter birimali ani bagai lerkha aman bagai no ta kitcha kha logai na singde sini bogra tai kitcha ni pore tai sapcha keno sini o daeso sini o program holo o gathering o phaisa phainai tabok sini musane ronang joraya phainai sini som som moso gori hinmane gan no chong musalainai thanglai tongkha ready
you ever heard the word gospel? Oh, yes, lots of times. And do you know what it means? I think it has something to do with Jesus, but I'm not really sure. It does have to do with Jesus. Gospel means good news. The good news that Jesus came to bring. And it begins... In the New Testament. You remembered. The Bible is one story broken down into two big parts. The Old Testament shares true stories about what happened before Jesus, and the New Testament shares true stories about what happened from the time Jesus came. That's right. But that's not all. Those two big parts are also broken into 5 smaller parts. The Pentateuch, historical books, writings and prophets, the Gospels, Acts, letters and Revelation. And altogether, those parts include 66 books. 1 story, 2 big parts, 5 smaller parts, 66 books. Right. And way back at the beginning of the Bible, God promised a rescue plan. A rescue plan? Remember when Adam and Eve listened to that sneaky snake instead of God and turned away from him? Sin entered the world and broke their friendship with God. But God had a rescue plan to fix that broken friendship with a person. Jesus! Yes, a rescue plan that pointed to Jesus all through stories in the first 5 books of the Bible, which make up the first part. The Pentateuch. Right. Then on through the second part. The historical books. Right again. Then through... The third part. Do you remember what that group of books is called? The, can I get a hint? Sure.